Bantu banje murashima Imana murakomeye. Amakuru mbifurije gusoza umwaka neza kandi mbifuriza no gutangira umwaka neza. Imana yakoze ibikomeye, yakoze imirimo n'ibitangaza, iduha kumara iyi minsi yose turi bazima. Buriya iyi minsi y'umwaka, iyi minsi ni myinshi cyane. Ubundi bavuga ko kugira ngo babare ko umwaka urangiye, ni ukuvuga ngo isi iba izengurutse izuba ikarihetura. Kuno tubona bukeye bukira, ni ukuvuga ngo isi ntabwo iba yazengurutse izuba ngo iriheture, ahubwo meze mute bantu banje murashima Imana murakomeye. Amakuru mbifurije gusoza umwaka neza kandi mbifuriza no gutangira umwaka neza. Imana yakoze ibikomeye, yakoze imirimo n'ibitangaza, iduha kumara iyi minsi yose turi bazima. Buriya iyi minsi y'umwaka, iyi minsi ni myinshi cyane. Ubundi bavuga ko kugira ngo babare ko umwaka urangiye, ni ukuvuga ngo isi iba izengurutse izuba ikarihetura. Kuno tubona bukeye bukira, ni ukuvuga ngo isi ntabwo iba yazengurutse izuba ngo iriheture, ahubwo iba yanyuze imbere y'izuba, noneho bukira cyangwa bugacya, ariko ntabwo birahetura izuba ryose. Ni ukuvuga ngo rero izuba irihetura mu minsi 365 cyangwa n'itandatu. Ni ukuvuga ngo rero umwaka ni ikintu gikomeye cyane, ni ikintu gikomeye. Rero Imana ishimwe ku byo yakoze, Imana ishimwe ko umwaka urimo urangira. Ni ikintu gikomeye Imana iba yakoze. Hari benshi batawusoje, kandi ntabwo ari uko babishakaga, ahubwo ni uko nyine ariko ubuzima bumeze. Mu by'ukuri rero ni ikintu gikomeye kuba Imana iduha gusoza umwaka turi bazima, kandi tukaba tugiye gutangira n'undi turi bazima. Abantu bahuye n'ibibazo, abantu bari mu bitaro, abantu barwaye, mu by'ukuri abo bantu nabo turabihanganisha kandi mukomere. Imana irahari yiteguye kubakiza. Rero mbere y'uko uyu mwaka urangira, cyangwa mbere y'uko dutangira umwaka, nifuza ko tuganira ku kintu gikomeye cyane. Nifuza ko hari ikintu twatangirana uyu mwaka, cyangwa ikintu twasozanya uyu mwaka. Mu by'ukuri hari benshi bagiye bavuga ko Pi Network ari umushinga w'ubutekamutwe, ari scam, ariko mu by'ukuri ntabwo ari byo, kubera ko uyu ni umushinga wizwe kuva kera. Ni umushinga watangijwe n'abantu b'abahanga wo bita Dr. Nicolas Kokaris cyangwa na Dr. Cheng Diaofan, umushinwakazi. Mu by'ukuri uyu mushinga ni umushinga ukomeye. Rero ikintu kugira ngo kibe scam cyangwa kibe ubutekamutwe, ni uko uwo mushinga uza ubasaba ko mutanga amafaranga cyangwa mushora, hanyuma bakababwira bati muzunguka, muzabona amafaranga menshi. Noneho rero bikarangira ayo mafaranga mutayabonye. Ngira ngo imishinga yagiye imeze gutyo murayizi, nka STT, imishinga itandukanye nyine, za Pyramid, mbese myinshi cyane murayizi namwe. Abantu bagiye bashoramo, ariko bikarangira nta kintu babonye. Mu by'ukuri rero Pi Network ntabwo ari uko imeze, kandi ntabwo ushora, ntabwo utanga amafaranga yawe. Ngo bagusaba amasegonda 5 yo gukanda kuri buto inshuro imwe ku munsi. Mu by'ukuri icyo ntabwo ari ikintu kigoye. N'ubundi telefone ni kenshi uyirebaho. Buriya bavuga ko, ubushakashatsi buvuga ko ku munsi abantu
bwira barebye kuri telefone inshuro nyinshi cyane. Nawe reba inshuro ureba kuri telefone. Rero kureba kuri application yawe ya Pi Network ugakandaho ntabwo ari ikintu gihambaye, ntabwo ari ikintu kirenze, ahubwo ni amahirwe twahawe, ni amahirwe twabonye. Ayo mahirwe rero niyo turimo dukoresha. Rero mbere y'uko twinjira mu nkuru, mbere y'uko tuganira kuri no mushinga wacu, utarakora subscribe ndagusaba gukora subscribe kuri no channel kugira ngo ibintu bikomeze kugenda neza, kugira ngo dukomeze tugire umuryango. Rero mu by'ukuri Pi Network ni umushinga ukomeye, ni umushinga w'ikoranabuhanga, ni umushinga w'amafaranga y'ikoranabuhanga. Habayeho umushinga bita Bitcoin, ni ifaranga koranabuhanga ryavumbuwe, mu by'ukuri ryatangije ikintu bita proof of work protocol. Ngo habagaho uburyo bwo kuyimayininga cyangwa kuyicura, abantu bagakoresha mashine, hakabamo calculation. By'ukuri ibyo bintu bigatwara internet, bigatwara imbaraga nyinshi za mashine. Ibyo bintu rero bigatuma mashine zirya umuriro cyane. Rero nuko Bitcoin abantu bayimayininze, ariko iyi Pi Network ikoresha uburyo bita Stellar Consensus Protocol. Ngo ni uburyo bwo kuguha reward wakoreye. Ngo ukanda kuri iriya buto bakaguha Pi coin. Ngo rero ntabwo imeze nk'uko Bitcoin yakozwe, ahubwo yo ikoresha ubwo buryo. Ni uburyo rero bwo kuguhemba, ni reward baguha. Ngo ikigaragara nuko core team yakoze Pi igomba guha aba pioneers. Ngo rero icyo nicyo kintu cyabayeho, ntabwo ari mining isanzwe. Iyo Stellar Consensus Protocol bakoresha niyo guhemba abantu bakanda kuri iriya buto. Ngo rero core team ntabwo yari kugumana zira coin yonyine hanyuma ngo zizagira agaciro. Biba bisaba ko igira community, igira abantu, hanyuma abo bantu bakahisha agaciro y'amafaranga. Ngo rero niyo mpamvu byabaye ko bakora iyo protocol kugira ngo bakorane n'iriya blockchain, hanyuma ibafashe guhuza systeme yabo n'iya Pi Network kugira ngo habeho iyo protocol yo kumayininga bakoresheje ubwo buryo. Ngo rero ntabwo umayininga nk'uko Bitcoin bayimayiningaga cyangwa zira za Ethereum, ahubwo ni ubwo buryo nyine bwo kuguhemba. Iyo kanze kuri labuto uba werekanye ko uhari, uba werekanye kuri active. Rero nicyo baba bashaka, ni ukuvuga ngo ifaranga rigira imbaraga bitewe n'uko abantu bahari, abantu barikoresha. Kandi kiriya giciro cy'ifaranga koranabuhanga runaka abantu bacyumvikanaho, hanyuma ugasanga nyine bari kugikoresha. Mwajya kuvunjisha cyangwa gucuruza iryo faranga mukagikoresha. Rero nuko Pi coin ikora, ntabwo bayimayininga nk'uko izindi coin bazimayiningaga. Rero iki ni ikintu gikomeye cyane. Hari abantu benshi rero bavuga ngo iyi Pi Network ni ubutekamutwe, kandi mu by'ukuri ntabwo ari ubutekamutwe, ahubwo ni umushinga ukomeye, kandi ni umushinga ushaka ko abantu bagira freedom ku mafaranga, bagira ubwigenge ku mafaranga. Ndetse iyo urebye abo bantu bavuga ngo Pi coin ni scam, mu by'ukuri nta nubwo bazi kureba n'ikintu kiri scam. Ngo ubundi iyo ushaka kureba ko ikintu ari scam, ushobora gushaka domain yabo, hanyuma ugayikoraho ubushakashatsi, ukareba ahantu mbese ko bafite iriya sign yabo, cyangwa bafite iriya root code yabo, mbese yerekana done zabo, data zabo. Ntabwo rero Pi Network ari ubutekamutwe, ahubwo Pi Network ni umushinga ukomeye, kandi ni umushinga ugiye guhesha abantu benshi amahirwe, ni umushinga ugiye guhesha abantu benshi ubutunzi, kandi ubwo butunzi buzafasha imiryango yabo, ibisekuruza byabo, abuzukuru, abuzukuruza, ubuvivi bigakomeza bikagera kure cyane, kuko
ntabwo ari amafaranga umuntu umwe yayarya ngo ayamare, ahubwo azasigirwa n'abana bacu. Rero iyi Pi coin cyangwa Pi network ntabwo ari ubutekamutwe, ahubwo ni umushinga ukomeye. Rero umuntu iyo yerekana ko umushinga ari ubutekamutwe agomba kubyerekana. Ubundi mu rukiko iyo uri kurega umuntu ugomba kwerekana ibimenyetso, ukerekana igihanga, ukerekana ibintu byerekana ko umuntu nyine ari umunyacyaha. Rero umuntu wese igihe cyose atari yahamwa n'icyaha aba ari umwere, aba ari innocent. Rero nta mpamvu yo kuvuga ngo Pi network ni ubutekamutwe udafite ibimenyetso byerekana ko Pi network ari ubutekamutwe. Rero Pi network ntabwo ari ubutekamutwe, ntabwo ari scam, ahubwo igiye gukora amateka, igiye guhindurira benshi ubuzima. Abantu benshi bagiye kumirwa, abantu benshi bagiye kuzabona amahirwe menshi cyane. Hari company cyangwa umushinga wigeze uza witwa Spota Network. Iyo yari company ibwira abantu ko igiye kuzaha abantu cryptocurrency, ariko mu by'ukuri bo bari bagamije kwiyamamariza gusa, ndetse ugasanga bakomeje kunguka, ariko aba users cyangwa abakoresha iyo Spota Network ntibagire ikintu babona. Rero biza kumenyekana ko ari scam, biza kumenyekana ko iyo Spota Network yarimo yishakira inyungu gusa. Rero iyi Pi network ntabwo ariko imeze, ahubwo ni umushinga ukomeye. Iyo ugiye kuri iyi application ya Pi network muri Play Store cyangwa App Store, usanga hasi hari Social Chain Inc. Nuvuga ngo iyi niyo company yabyaye Pi network. Iyi Pi network rero, iyi social chain yayo iyo uyikurikiranye neza usanga nyirayo ari Dr. Fan Chengdiao Fan, mu by'ukuri ariwe mugore wa Nicolas Kokkaris. Rero ntabwo wavuga ngo Pi network ni umushinga wa nta kigenda, wa fake, wa scam, ahubwo ni umushinga uri legit, ni umushinga ufite imbaraga, ni umushinga ushaka guhindurira abantu amateka, ni umushinga ugiye gukora ibintu byinshi abantu benshi badatekereza. Abantu benshi bagiye banga kumayininga, bagiye kuzumirwa. Abantu benshi bapinze Pi network ntabwo bazamenya uko bigenze, bazumirwa. Muzi ko hari n'abantu bakora muri beneri bamayininga. Hari umuntu ejo twahuye ambwira ko iyi application irangiwe n'umuntu ukora muri beneri. Ndumirwa, kandi ari umuntu usanzwe, umuntu rwose utapfa no gutekereza ko yamayininga. Mu by'ukuri iyi Pi network ahubwo igiye kuzatuma abantu batekereza nabi, kubera ko bazicuza. Ubu ngubu ndagira ngo mbabwire ko iriya KYC dukora, iriya KYC ikorwa, hari indi company yitwa Yoti. Ushobora no gufata website yabo ukayinjiramo ukareba, ni www.yoti.com. Iyi ni company y'Abongereza ikora verification. Ngira ngo Pi network nayo bamwe barabizi ko yasinyanye amasezerano n'iyi company kugira ngo ibakorere verification y'aba pioneer batandukanye, kandi kuri verification imwe bishyurwa hafi ipound rimwe, kuko verification imwe ni 0.90 by'amapaundi kuri verification imwe. Ariko urumva kubera ko Pi network ifite abantu benshi, bashobora kuba barumvikanye bakamanura igiciro. Ariko urumva iriya KYC dukora ubwayo Pi network irayishyura. Bango iriya Yoti ireba ama passport, ireba ama ID card, indangamuntu, kareba amazina, kareba igihe wavukiye, ibintu byinshi. Bango rero yemeza ko umuntu ari umuntu wa nyawe, yemeza ko ari umuntu uri riyo. Uvuga rero iyi company abantu benshi bakinisha nta nubwo bayizi, Pi network nta nubwo bayizi. Mu by'ukuri rero dukwiriye kubaha iyi Pi network kuko igiye gukora ibintu bikomeye,
igiye guhindurira benshi amateka, igiye guhindurira benshi ubuzima. Mu by'ukuri tumaze imyaka myinshi tumayininga guhera muri 2019. Abantu bamwe bagiye bajyamo nyuma, ariko iyi kampani murabizi ko ariho yatangiye muri uwo mwaka, igiye kumara imyaka 6. Mu by'ukuri ntabwo ari ikintu cyoroshye, ni ikintu gikomeye cyane. Rero tugomba kwihangana, kandi amafaranga y'ikoranabuhanga ntabwo yihuta, ni amafaranga nyine atinda. Kugira ngo rigire agaciro bisaba nyine ko rifata igihe. Bitcoin nk'ubu ngubu igiciro cyayo kiri hejuru cyane, ariko ntabwo ariko yatangiye. Gusa iyi Pi Network kubera ko ifite ubudasa, yo ntabwo izanyura muri izo nzira zose amakiripito agenda anyuramo, ahubwo yo habaho ikintu bita Global Consensus Value, iyo bita GCV. Abantu bumvikana igiciro, hanyuma rero bagomba no kucyemeza. Icyo giciro ni amafaranga menshi cyane, angana n'amadolari 314,159 dolari y'Amerika. Ni ukuvuga ngo rero iyi Pi Network ntabwo ari ubutekamutwe, ahubwo ni umushinga ukomeye. Rero wowe wari waracitse intege, wowe wari waravuyemo, wowe wari warabwiwe kwinjira muri Pi Network hanyuma ukavuga ko ari ubutekamutwe, ntabwo watekereje neza, ahubwo ushobora no kuzicuza, kubera ko ntabwo uziyumvisha ukuntu ucitswe n'amahirwe yo gukanda kuri buto rimwe gusa masegonda 5 ukigendera. Uzicuza ko wanze gukora ibyo bintu. Ariko uyu mushinga utanageze ku ntsinzi, cyangwa bitagezweho nk'ibyo twavuze cyangwa ibyo bavuga, ntabwo wazicuza ko wakanze aho ngaho amasegonda angana gutyo. Ntabwo byazaguca intege ngo bigutere kwiheba, ahubwo nyine uyu mushinga ni umushinga ukomeye uzagera no ku ntsinzi. Turutegereje muri uyu mwaka. Muri uyu mwaka rero tugiye kuzabona ibintu bikomeye. Ntabwo rero tugomba gucika intege, ahubwo tugomba gukomeza tugakora ibyo dusabwa, kubera ko uyu mushinga ugiye gukora amateka menshi. Ahubwo niba utarakoze KYC ugomba kuyikora, kubera ko KYC umuntu utarayikoze nta kintu azabona. Iyi KYC impamvu bayikora ni ukugira ngo bace amakonti ari fake. Ni ukuvuga ngo ubundi abantu bashobora nko gukora amakonti ari fake, bagafungura konti zidafite abantu bahari, ahubwo ari iz'umuntu umwe. Usanga umuntu amayininga kuri konti nyinshi cyane. Rero KYC niyo ica icyo kintu, kubera ko abantu benshi bari gusanga bibitseho Pi nyinshi, kandi mu by'ukuri ari umuntu umwe. Rero iyo KYC niyo yerekana umuntu wa nyawe, niyo yerekana ko umuntu atari robo, niyo yerekana ko konti ari umuntu umwe, atari konti nyinshi z'umuntu umwe. Rero KYC ni nayo yagiye ituma bitinda, izindi kiripito nyinshi ntabwo zikora KYC. Rero iyi KYC niyo ikemura icyo kibazo, kandi nyine ishaka Pi Network ishaka abantu baririyo, abantu ba nyabo. Niyo mpamvu rino faranga rero rifite agaciro gakomeye cyane. Rero muri uyu mwaka nk'uko batubwiye mu gihembwe cya mbere cy'umwaka, reka dutegereze ikintu gikomeye, turebe Pi Network ko ijya hanze. Ni ukuvuga ngo ubu ngubu keretse wenda muri peer to peer cyangwa umuntu ku muntu niho ishobora gukora, ariko ku zindi network zo hanze cyangwa kuyivunja mu yandi mafaranga ntabwo birakunda, kubera ko ntabwo bari bayifungura. Rero dukwiriye gutegereza, tugategereza ikintu Pi Core Team ishiye, tugategereza tukazareba uko bigenda. Ariko amahirwe menshi ni uko muri uyu mwaka, muri kino gihembwe cya mbere izafunguka, kandi igasigira abantu benshi amahirwe menshi. Mu by'ukuri uyu mushinga ugiye kuzahindurira benshi amateka. Abantu benshi bazajya bireba biyoberwe, abantu benshi ntabwo bazamenya ko bigeze baba no mu bukene. Rero iyi Picoin, iyi Pi Network tuyiha agaciro, kandi niba ufite inshuti yawe uyisangize uyu mushinga network, kuko niyo mahirwe ahari. Tukareba
icyo ihatse, tukareba mu minsi iri imbere uko bizagenda. Rero nabifuriza gusoza umwaka neza kandi mumayininga ku gihe, kandi munakora ibyo musabwa, mwirinda ko mwakwangiza amategeko ya Coa Team, mwirinda kugurisha ku giciro giciriritse, ahubwo mwubahiriza GCV cya giciro twavuze. By'ukuri rero reka dutegereze, kandi mbifurije umwaka mwiza, mbifurije kuzasoza uyu mwaka tugiye gutangira amahoro, ndetse mukabona byinshi mwifuje, byinshi mwapanze kugeraho Imana, kandi mukayisenga kugira ngo ibibafashemo. Rero reka soreza ahangaha, ariko ntabwo navuga byinshi. Niba ufite ikibazo wakwandika muri comment cyangwa kuri social media account zanjye, Facebook, Twitter, hariya kuri Instagram, ahantu hose mbarizwa nitwa Jingo Nyemazi. Kuri Facebook ni Modeste Nyemazi, wambaza ikibazo wifuza. Rero reka doze mbifuriza umwaka mwiza, umwaka mushya muhire, muzawurye ntuzabarye, muzagwize amafaranga, amafu ndetse n'amafufu, ntimugasitare, muzabone byinshi mushaka. Imana ibahe umugisha mwinshi, murakoze cyane, umwaka mwiza.